Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Israel kalasai madan ia kikot kisla ki bapensyisya ba ke Iran kaya selabat ka Hamas kumno ban hiertma ya ka Israel. Ka Israel kalakam bakat kum kikot kisla ka Hamas kalapan pisa $1 million na ka Iran bakan hiertma ya ka Israel ha ka nyau tarik urisau arajar arfulai. Menteri ketenat yadari ka Israel ula penipaj ba ya kikot kisla ki ba ke sipai Israel kila yoklum na ki krempok khendau bajuri ki nong yalam ka Hamas ha Gaza. Kidai kikot ki ba penibo nong yalam ka Hamas u Yahya Sinwar bat Muhammad Daif ki don jingye dai ka ba jan bahabat ka Iran bat ki jia selaru kumno ban penjot ya ka Israel. Shushu ka Israel kalakam bahaka kot ka bakalayok lum ka Hamas kalapan pisa naga Iran Islamic Revolutionary Guard Corps $4 million sibnai naga benta arsnem kenti. Nang ta ka Israel kalakam ba uklik do jonggane ketenat sipai ka Iran. U Hossein Akbari Izadi ulakular ban siubet ya kani kepisa syaka Hamas. Ka Israel kalakam ru ba ka jingbei pisa ka Iran kamdei tangha Gaza, henrei ka bei pisa ru sya Lebanon, Syria, Judea, bat sya Samaria, bat kumjuk ru sya ki Houthi ha Yemen. Kani ka jingsai madan ka Israel ka dei hadien ka jingya kenduk jong menteri rang ba do jong ka u Benjamin Netanyahu bat u Presiden ka United States of America u Donald Trump.